Nabo akari baria bakaraga akue na MIITU ndene ya kaunti ya Embu ne bethurite bakiurua batonye kiri ikundi biria bikethirwa bikiona kigina kiria gikethwa kigitethereria bo kwethirwa bakiona mbegu cha kuanda miti iria nkuruki bakethirwa bakenderia ANTU nikenda bethirwa bakiguna MIITU muno muno kiri igeria ria gucokaniria MIITU. Plant a tree. Andu aria maturaga vakuvi na mititu ni mararua kuthondeka ikundi cia kumenyerera mititu na varia makavota kuona umithio kumana na mirandi ino. Ikundi ta ino ithondekaga umithio kumana na kwenderia thirikari na ikundi ngurani miti ya kuvanda makavewa gwa kurima kuria miti itae mirasa muno mitituri magetikirwa kuna ngo iria nyumo igetikanga nthi na bangi ngurani nacio ikeyumiria kumava mikovo. Uria munene ni raise kana kuthondeka nursery na kuvanda miti mutituri na kuthomithia andu umuhimu kana wega wa kuvanda miti na kumimenyerera. AMSA Bank ni matutethetie mwaka muthiru kuvanda miti 52,000 makatugurira miti yo tukathi mutituri tukasenga tukenja marima na miti yo tukamivanda. Guku naruo ruvonge rwa mititu rukigwatanagira na ekari aya gutigira ati mititu ni yamenyererwa niguo kuongera miti iria iri kuo thiini wa kaunti na niguo kuongerera uvotekekanu wa mbura kuongerereka imera tuthiite. Andu a Jukiri ni andu abata muno ni mahotete kumenyerera mititu tunyitanire nao na uthukia ni munini muno matithukagia ni andu ega aya tuhandaga nao on tuhanda no organization itariho no ria twina organization itenogu ni makenaga muno tondu no ni mekuona kiria ni mekuona kanyamu ga kuria. Guku bangi ya ABSA ikigwatanagira na ikundi ta ino iria iramenyera mititu na kumava utethio uria guonthe mangienda wa kimbesa. To successfully grow a tree to the level of self-independence, which ideally takes about 3 years. It will take you about 200 to 300 shillings, anywhere within that amount. So it's a big investment on the part of the bank, but also we are proud of this investment because it goes towards rehabilitating the forest, but also improves the lives of the people that are around this forest. So this year so far we've invested about 20 million shillings in planting about in planting about 400 to 500,000 trees. Ni maragia miario ino mari mutitu wa Njukiri kuria makuvandaga miti mwena ucio. Mutitu uyu ni wathukitwe muno ni mwaki na andu gutonyerera kurima miaka ya vau vuvari. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.